Is mise Marina is as an roisme agus is malum gelgelauert. An fa chur me simse helge na vi me se geld bli in snóskol. Wel vi kosa gelge an sénaske agus ho beurt cardlumse an agus bevrelumse is in ene gema, maar wie siet ik sier gaan voor helge agus fin de kanontie. So has me fras gos agus hat in kosa gemorlum. Bij roosjach an dechter ach wie blas inta chonemareige. So agus ina jechen vi deis agan tacht anseo blackleer agus thermowaine haha I glastin trinode away fallm gelgen seo agus frastel rangana exola I reine gelgen. Agus wel vi se ke vlena hin kan heen. Dus wel nor wie men seo vi me aan taistel voor natuur so vi me galar atna exola a hampla vi me gewoon me gagale agus gakorki agus vi me igonamara. Ga me bag nach kai kies sa speciaal vi me vannacht stijl gaan agus vi me klacht van helgen. Like vi me redens more kinte agus vi am gul heel an tori fiú ke a chosem an kan an bad agus an bosad sé. Well ni gelge well antaker well vi sé andifriúil an tanga eile atá a bhfuil allsam ach hat an tanga gomordam agus ma hanin rud kinslaat leanú ra agus ní vín sé andaker agus vi ansé am sa chanonti agus sa chósa fárichtta so agus an rud a hanin an rud ar hatin gomorlam na gro agus gohfuil canonti exos heige agus gohfuil siad andifriúil agus well sin rud. Nuair a chluisin daine gur roiseach me agus gohfuil mé an gelgelauert bín an intas óhab marialler sin agus déir siad gur sais leich me nó gur bíine anchlichte me mariaal gohfuil gelge agus mise I mo chonaí sa rois agus ach well ní heb an gur leich me is just form spéisetanga agus is tanga bio I fós so bechor I allowed agus well is mal an tanga agus well no níl si an tanga is Jackra sada so sinné well no ní geige chuile haéir agus nó mar tato I gahar bhór mar hapla in le lia bín an jommer godíine an seo gan béle chorbim, gus dáhrí sin chuann se intas áhab ach well is má an rode well mas pragan sé nadíine an seo inéing an tangálan well ve sin go hínta cinnte Tá sin an rud atá géire a dhéanana béidir nadíine spreaga a héan spreaga